Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من نيو أم تغينا الله سبحانه وتعالى فيك بشتان تورما كان الله سبحانه وتعالى لك عندما أنا بارك الله سبحانه وتعالى نيراني نكما شتان كراني رسول الله كبار إنما أن الله سبحانه وتعالى تقبل كما الكربة تنتقي صلى الله عليه وسلم ذلك الزنما لبطل كما السلام عليكم من نيو كلا تنتقي يا فواني ko barka sorali sababu ye baraw damina ni ni bismillahir rahmanir rahim ye ay to nga hagli to ala allah subhanahu wa ta'ala kan demana namboro lambi fu ayo solike alkrabaka sallallahu alaihi wasallam ana jonya zanu mon ana bona sanu mon wala nyuma ndo allah subhanahu wa ta'ala ya jirana ko allah subhanahu wa ta'ala nyuma ndona ye ala tafitr wala wa tafitr wala fa alkra sallallahu alaihi wasallam nyana ma allah subhanahu wa ta'ala ya kere kaka kiraye ka kere kaka kira laba annabi man laba yi ka qur'ana di amma kana di amande ma ay doni ta tugo nyuma na ko mi allah subhanahu wa ta'ala ya nyini tugo mina asarabi allah subhanahu wa ta'ala ka na ya nyini asangana amuno vana kama an ga don ayi allah subhanahu wa ta'ala de nyina ba qur'ana na sula ko nga solka alakrabaka mumunu ay to nga hagli sabako toala wa wala da bele bado allah subhanahu wa ta'ala ya ngalana Allah subhanahu wa ta'ala hakimu ye kodo masado abaka jo ngala ka siranyuma do angoro kuma kore minyi anga ke nyuma ndona ye anga la halaya bela jelela de ngot nga ke nyuma ndona ye ku masaw fo ku barkada usarata ubolo assalamu so ay ke nyuma ndona ye afuru chaw ye ayu fo ku barkada usarata abolo kala de bela jele ka nga karamo ko fo ka barkada ka ke nyuma ndona ye yani sayaki na fara adon ko sarati bolo assalamu ne be famu soliko kono afam digo nyuma be allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko de amma namboro la mi fole di alsalama chema ana musomama mu'minu an ce an baraji alkara sallallahu alaihi wasallam mando amba foka barkada ne mbara akokoroma dondoli la ni hakilla nyuma ye ni soja ye ka nyeshi mbara ima kerngara yana anva anangara moko anaka jakulu barkale no ya ansaro dinillahi ye allah subhanahu wa ta'ala kanu sar kairala an arsalama nyuma fefe ni nje aywa ne mbara nyuma indeme ambolo allah subhanahu wa ta'ala jati kama kanagara lena alaka jo nyuma minye bunye bake anye nyina za kono ani aya soro munu wana bolo ba angoro allah subhanahu wa ta'ala jati kama li ila kalimati llahi azza wa jal abeka nyini fe fengele ndama de allah subhanahu wa ta'ala ka kan bonye allah subhanahu wa ta'ala ka kan kortaliye alaka dine ka kan demenye alaka puma ka kan kortaliye be yake o dama de kama bela jele sarabe allah subhanahu wa ta'ala ka tawallahu jazaa'ana wa jazaa'akum mu'minu alaka nasara kairala Allah ta'ala ko kaka alaya kama alako ka alaka sallallahu alaihi wasallam na bona sanamo ngama ikhwan almuslimin wal islamu ittaqullaha fima amar atu ngaje angasra Allah subhanahu wa ta'ala nye Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru kola assalamu alaikum ngamingi atu ngas anzeko ke akelila wanta hu amma anhu hawa zajar Allah subhanahu wa ta'ala ko ngaminto atu nganzeko ke atolila je anila har ko najab soroneni nye kabru kon lafiya be sorone nende alkema jodo kuna wolo be sorone nende ka saratu tiga tugo nyuma na teliyala abe sorone nende alaka ke tugo nyuma no ya anambar ma alislamu ma wajalil ilama annana bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala o ko fasa alislamu ma fa ka don allah subhanahu wa ta'ala ka fasamandiya kama alaka sanu allah subhanahu wa ta'ala sekora tame jalasna fil jalsati 60 yanzigile seki biworonana o sebe ala dama de ami bara indamina domina ndar don ko abi bokkar la kan nene zoro nga ala sona alhamdulillahi rabbil alamin foni yanzigile seki bi worana na ami ala fo ka ala barka dala kanyina allah subhanahu wa ta'ala fa halbi deme be allah subhanahu wa ta'ala de bol ala kan deme barayna
an sigira fawqa al-minbar fiqh al-maliki minbar fiqh al-maliki sanve qanatu sharfala la ami dugo ke sigiro nyi ka dugo ke telenyi ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka barka do ala ka to al-islamiyya de men yoroye ala ka ke alkama jodo aywa kuna wolo sababu ye anati sababu nyimo bela jele ala ko kaka ala kama minbaru min nasabanahu difa'an an al-madhhabi nisigi yorani anya turude jango kanga mazhabu am allah subhanahu wa ta'ala bato tasra jele minga ka kokorma dondo ka nogo kumbe ka bwala ka deme ka sra fora ka je wajala an lidaran alwadda'in ngalo ndige baw aywa almuta'assibin mamun ngo kolu damade tay ceye ko ma warta tay kaddo mazhabu ni olu ni nyonje wi ngalo min da mazhabu la anu wi ngalo min da mazhabu kitabu la ani puma munu cajugo munu buda ka mazhabu kirna ye shunitle sogman wula fo siga ba fe ka do tasira kalande unga fo siga ba fe ka do kabila baw kunda foy don fo nda sirai kabila ba munu nda foy don fo nda sirai kanche siri insha Allah ta'ala kaddo tasira ni onogo che ka tasira kumbe o mutaassibuna wala ka Allah ta'ala deli alaka andeme anga ke fura nyumanye tasira akumbe jele ya korole minga barka korale mingu bala kana jele mingu do aka seki oma insha Allah ta'ala nanyan jesir obara la insha Allah ta'ala tasira nyira bunyana barka kama alab so ngandeme ola ni nyeme mbar segi kunyi assalamu ami duko nyini asam foro wajama kulu fe aka ndeme duko la Allah ta'ala ka ndeme abara la hatta yabqa al-islam wal hayatu salimain nambele jele jara kan jesiri bele jele yi fani mo ka tasira fura ka je insha Allah ta'ala no kera salamiya bito akishile nyuma no kera nyinama ya yarami nambo labi abito akishile nyuma begati joy karamo ko fe dama ala ya latike imma e dina kalaka famu ya aywa malikon anska tasira ka yake jo ko fe e ya famu ya aywa ahmad bin hanbal ka tasira ka yake jo ko fe ni nya famu ya shafi'i ka tasira go fana ka jo karamo ko fe ni ngwale ya famu ya imamul a'zam ka tasira ka imam abu hanifa to fana ki jo karamo ko fe nene ngara insha Allah ta'ala mba ya ngaramo ko manyon do ko nyina ma yakono uma nyon lebu ka nyina ma yakono iba do ko ja nyon do ya min vlala ni nyon lebu min vlala ni o ta shidon ye o ya shidon bale ambo wala no kara mi nyombo ya mi nyon garama e bi take ne rebe ndake mbi tui dambela irebe ndon dambela al jazaa'u ala Allah sarawbe Allah subhanahu wa ta'ala ka o teka o teneka ni ma min bana ni ma o tigide kala tigiye ni ma min bana ni ma filibo tigide la Allah ya shere wallahi allazi la ilaha illa huwa am ala deli ala ka hagel nyumande amma ala ko kaka ala yakama wa darsu tabi'un li sabiqi ala kana mande wala da min adama sisa awala da juru sirime wala da korolela qultu ya fayya Allah ta'ala ka andame afamu choko nyumana qad nasiya al mudayyiquna lima ana al ilmi munu ya doni aywa kurun fuka kurun unyina hikmatahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala ka kodon ko haythu fataha kitabahu al aziza kada munga Allah subhanahu wa ta'ala ya ka gafe bilbil badda yala de kalimati aqra ni kala makande ka jirana ko imbe kalango de adamina yoro kala de wa biddace ni kalande dine fin bebi jo kalande sanve akuma ni mami nguibi aywa mo weleli kata alama ni mami nguibo mine ko ke furuba bara ko kalamani kunvi be kan ola amba fi nyina na Allah ta'ala ka hikma ko do mi yato ala qur'ani da yala ni aqra e ma fam anyini kanyi aywa o hikma anyini ko shidon insha Allah ta'ala no kera ibi faramoka waja'ala rasulahu mu'alliman wa ummatahu muta'allimin alayhi alama dawma Allah subhanahu wa ta'ala ka kodon anaka famu fe ay alakra kerengere ka kanu ko tamaka jon bele jele ka ke ayo salamaya karamogo ye ka ke qur'ana kala ayo karamogo ye ala debi ayo amande ngala qur'ana na mando be qur'ana mine abulo wal ilma nurahu Allah subhanahu wa ta'ala labana ka don kerengere ka don ka noro ye aywa wa nurullahi lam yu'ta li asi Allah ta'ala ka noro ala ta di ko takelama Imam Shafi'i en voanye ko ale kala nanama ko apme durushili ka no ma wati dawla ko durushili kum sebe ko gele ale ka ko tari damagashi akarmako dawla wawele ko waqi'u ko ne karmako ko durushili gele yaramma ne fe durushimi nyina ko imam waqi'u ko ma ko ichesre ala nyesranyana doni ala ka noro de ala ta di ala ko talama shakawtu ila waqi'in su'a hifadhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa 'allamani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi lam yu'ta li 'asi al-islamu kajira la ka fa dine jome kalande ka
kala ye noro de Allah subhanahu wa ta'ala ye dine jo noro minga no borala abike pumay Allah subhanahu wa ta'ala ka hakili nyumandi amma wal ulama warathat al anbiya halibi alaka kodo ya jirana qala Allah subhanahu wa ta'ala ye don bo ken nabi won centa bawye hizalika al amal alakra ko bara sanmayna alakra pum ayo sahaba kala qur'ana na chugumina o chugo kele do don bo bina o bara inde ta cheye ila qiyam sa'ati kata sedu ngolo de be melekelima khalafu hadha al minwala mamunungo ko ayo da'wa binye kunvimbolo abinye kalamba bolo uka bara nene mbangala mai ayo afora nyongo alladhi la yukhalifu illa bid'i wal iyad billahi alaka ngishi machine ni ayo nin tasira machine ati fo nyongo foni mami ngera kokura kelaye mi angama go kamana ngwa dana mamunu mo la halala ulude gal labaka segi ku yeraye ashido mbawye ku yeraye afamu bawye faka ulama urasukhuna nuka kalando ngeru be kalmatul bid'i ko ayo ulude ayo bidamo alaka hakili nyumandi amma alaka fam to ko nyuma nako ya anambal arsaba bela jele ma khulasa min arsalamu Allah ya shere dine ajome kalanka matsaka ayo dine nyefa maye faka soro ye done ngala ye fitini min ngala faka soro ibo fana shidon alaka hakili nyumandi amma lidhalika qala Allah al maqari odala imam maqari alaka nasara kayra la maghrib ulama ubaw dodo tawhid kitabu mbambulo namba kala ka Allah subhanahu wa ta'ala ka kalima dia shidoni ayena be wala ko ida'atu dujannati fi i'tiqadi ahli sunna anga tawhid jome odeka aywa annazumi imam makari ko wal khairu kulluhu fi ittiba'i alakram mandun hera bela jele be katu alakram bala wa sharru kulluhu fi ibtida'i ko balawni mashibani torab bela jele be sira kura bolidila ni da'awa ke kunfini yero o yeka pmay am sabati ko alakram bamma o yikilinga pmay qur'ana nasuma sabati o yikilinga pmay ulama urasikhuna fuqaha ma sabati alaka kilin mandi amma opma demse mun zigi mem siru kono o barala ambal mawdo anjinji do am min nyinu fo ko bokata kala yorawla o kata sigi kala mbulo ngono ka damna la khdar la kata sheikh alluma ka qur'ana nasu kala ka shido ka figu kala ka shido no kera insha Allah ta'ala mi mana famu o kono bse ko fo mowiye o jele do o bse Allah subhanahu wa ta'ala ma don kuma ka bse ka fanyo kokora wa khairu umuri ad-din ma kana sunnata dina baraw bela jele la bela herma de min ngara alaka sallallahu ka sunna la batul fe wa sharru al-umuri al-muhdathat al-bada'i'u baraw bela jele la toroma de bara kurawye kuramunu na jonda sharia la selika na mabla sharia mizanana ni ulama urasikhuna ma pc ka fako nini ngoni anyo zabatira kuramina abi fo ma kukura ayo nyonne ka seki akeba ma ayo lesa fi shari'ati bi shay o te jate sharia la ni nyeda shiye الحق فالحق أقول السلام عليكم من دون ومن بيتشهد دكاني فاي هو أن علم أن الدعوة وظيفة الرسل والأنبياء ودي أنغا دونغا فو مو ويلل كتا علما كيرو ني نبي مونغا بارادو والعلماء قدوة لهم دون بو دبي أيوا كيرو ني نبي مون لدك او بارا بلبل بالا لا مدخل لجاهل فيه دون يرته كونفينا ابارا لا كونفون داي موني كا امينا كلامبا بولو ka kalamba ubonye okama ku karama okama ku barka nyuno okama fuka sa nan ku vi min bana o ma ni yera bonye no ma ke bi yera far ajama kulu kay bi ke ngalo ni galaye abi cey bolo nyena ya wa abi cey bolo la har alaka kil nyumandi amma wa ba'da hadhihi wasiya alkram annun lil ladli kan yo andemene ko narja'u bi idnillahi subhanahu wa ta'ala ila darsina amsa sangone katanga wala dama qala al-allama al-akhdari al-baskari rahimahullahu ta'ala alaka getura alaka nasara kayrala ako وإن صحابة بعد إمام المقتدى به فكل الفضل للسهم سجدا الكرام عندهم لخدرتي كو أقول السلام أنا يننا يبقى سل المامي ده كوفة جم سلا على ياك المامي كوني داني أيوة سلي فاندوي سسانغوني المامي تلالا المامي السلام بلا المامي بورا سلا يبقى كي تاتو سر إيرا كوني وسر فرنجي ينغوننا كونا تيجي ما يننا أو كوننا كفنفرا سليكا أو واتي كوننا wal ma nyina na ka dobo sella o wati konnana kwati gala maka kiti bo yoro la ko na fam ma kelen zeliba almami koto lable mbalma ke mbalma muso almam tara chife sisa ngoni ka kunu aywa dajuru dire yere ma yere kere ka mobile chauffeur ye na yela la fami ngane zeysa o nyina ngale ke ela almami sendola ni fenya je sisa ngoni aywa ajjate komi yi ma kelen zeliba ye o fen de la choko o nyefori ye adlate ni fen vara la ka o choko kele fanado adlate نيجي أيوة لخدرتي كمكانه أقول ومن له القبلي مع بعدي إمامه إجتاز بالقبلي كوتشو كلي دو مامي ناتور السيليكونو قبل السجود على سورة كورة النقاشي على سورة
ma ba'di imamihi ka sorola akumbe ayo almami kofe ay seli vado soro almami fe ani almami tura nyove walma yani kana ay ka se alen nani makado seli ra kono jidi kunya almami soro ba'da almami soro almami tale kofe na salamu bla ale wulla ba ka sel ayo to sara ayaye almami ba'da ka kora ba'da almami soro aw sisa yani ka ale ratla o seli kele tola tarattaba alayhi qabla sujuru labana kaddu ale fana kana o kora nakashi ale fana soro seli vando fe la terti ko komi nyinne do otigile ma fe ijtaza bil qabli kwabi wasado qabla sujuru la nyona niya flani aywa ko kene manaye iba fo kwai qabla mi nakashi mi nya yere soro akakango sujuru ke katla tuguni ba'da mi almami soro akakango ke kitabti ko ka fiye ko te don nyeda minye ni nyora ina qabla bi bla ba'da nona ni tlala ika seli laban yoro la bit qabla sujuru tenjuru ko flake katahiya kala ka salamu bla foy warati kable ako wazakiru ruku'i fi halis sujud yarji'u qa'iman wa qur'anan yu'id alkramandon fuqaha'u fiku dombo alkanu sarakaira la ni mamie ni zanu ble bla kibita ko wara nyini e yere ko java nono ba fo ashidon fe fireke ni nyami bane ala foyta awma faketa ndama ode alkraka yamaruye ode Allah subhanahu wa ta'ala yamaru yo woni yakete ibe baraji nyuma soro akoni mami hagli jingina pmere minena fi hali sujud kasara le tari tetru kaba ngaseli jogo flanana nyina na mapmere mineke hagli bo yewati no yasoro fonyende da bogala yarja o qaima kwa nyine do atigi fa ka foka wuli o yorobe ki joki tle wa qur'anan yu'id aka seki qur'ana kalanka ladala ni bi pmere minene bi qur'ana de kala folo bi al-fatiha kala ga chenye nasoro yor la ko suranga nga faraka ibo faraka ka suraki pmere mene ko bo o kalan zaki nadban wa yarka'u wa ba'diyan aqam wa zakirun li sajdatin ba'da al-qiyam ko kan nedo aywa nabi na pmere mene nke aka segi ka ayo wuli ki jo ka kalan segi li ko musahabuye wa yarka'u absara ka segi ka pmere mene nke akunye birli mi aywa akumpana birli mi ngana nyina nako absegi ka ke وبعدين أقام أبو سركان أن بعده أكسل بانيرو لا نو يتنجركو فلا سلام بلاليكو أكو وذاكرون للسجدة بعد القيام نمامي أشوكو كيلو دو نمامي فانا نيننا أحكي الجنينا كافو قال نيننا تنجرو كيلنغو أحكي بأي وقت من آيات صرو فاولي لك يجو فاتلنا رجع جالسا إذا لم يجلسي قبل فلك سجدتين إنسي قاتك لما بالسكي أقول لك يجو كبا abi segi kana aywa tendru ko inno fe kani sigi ati giringa ni tetru de abi segi kani sigi de izalam yejlisi be sharti na sorla apuma sigi folo ay tendru in toy kashinga foka wuli sigi limi ngaka ke amoke abi ni sigi folo kasoroka aywa tendru inge ako fala ka sajdatayn innasi ko kitu bo me nyove nga kelewnde so zane fale bo me nyove nga dende assalamu aba hagil ton kitin nuna kamsen foka fa kamsen ako tendru ko flani nyina no flabbe ko nyove ani nyina na tendru ko kele ko lu flad la ko takele ni tendru ko kele do kibi ni sigide ka tendru inge ngani tendru ko flado ayo o tigila mati sigide ko bi be o yorani be kan tetru basige tendru ko flan noro me nyona ayo sigilite anyefe wasajada al-ba'diyya fi ma qad waqa nimbele jele la nati la mat lala abi ba'da sujudu ke jidi min varla ka selika insha Allah ta'ala alabi ya fa oma kiti nyem sanya kama mbasa ke ay aka famu la dartika la nyini ye mami na hakili jigina na ka fa ko pmire mine ya je anyina na pmire mine ko ale hakili bo ye wati mina aywa o ya sorla ateturla bogala ka ba ko nyinne do atigila ma fa ka barake tuko nyuma ye minye shariati ku fe ode aka seki ka wuli ki joki tle korofo bangene ka wa kanedo aka seki qur'ana kalami na kunyoke aka seki oka ka soroka pmere mine inge ka tugu kala kele ko fe ko ayo sunna e o to ko kele do ni mami vana nyine na aywa mami nyine na aywa tendru ko pmere mine mi sana yoke atigala matlale ko ba'da sujudu ke wa yakunu sujudu li sahbihi ba'diyya kiti num bela jelela abebe jata jidiliye atigala matlale ko fe abi tendru ko flake katahiya kurakala afo mako ba'da sujudu o be ke jidi nde kama jidi mi nya soro
aywa alla seli ana dallu wade andilla ka hadsa kenama do nasu fiya wa alakra sallallahu alaihi wasallam ka sahaba ko alakra ba fa bonye ko yoro adilla ka nyina seli la ka aywa salamu blafla sahaba do ya nodo no ba wele ko zol ya dayni kata alakra sallallahu alaihi wasallam nyina nga mamina na sabatira ka fa ko nyina ya soro ay seli ndafa seli dafale ko asoro la ka ba'da sujudu ke o sujudi ndey dallu yenni aywa kiti num bela jelela o coko kele do hasakena man nasu ya sabati ko alakra sallallahu alaihi wasallam dalla ka foka wuli fi khamisati araka nduruna na sedola pomina ni subhanallahi fora ye na sigira na yi tahiyya kala ka salamu bla ay bada ke ka jidi furake o hadsa flainde dallu yenni kiti nuna alaka fami coko nyuma di anambal assalamu ma coko kele do lakati ko ni mami hagli jingina tendurula hagli bayi wati mina aya sorola awulla ka jofatlena kona soro tendur ko kelendo flatada atigi be sigi kani sigi ka tendur inge na sorola apma sigilike aywa sujuru folo kofe aywa na yo sigilinge abi tendur inge kecugo nyumana ka soro ka wuli o to kele do ni mami na nyina na tendur ko flako o tigila mati sigide obi jole tode ki sigi apmereka ka teda bogala kada munga sigiliti nyina fe tenjuru ko fla nyefe ni mbele jelela ni la hale fla mbele jelela abi jate atigala ma jidide asoro nyinne do afa ni selibana agatte aywa tenjuru ko flake na bi fo mako baada kasoro ka salamu bla o to ko kele do ambe khulasa fitini ka korfo dace alkramando assalamu wala da temene na nguye kiti do farfara nyonga kuma tugu kama akunga danye ka khulasa tugu kuma kelegele bela hatsa do nyefoli ye aywa ampan oka no ye an kiti dama fara nyonga akitu bele jele nasu aywa lasali minene do alakra sallallahu alaihi wasallam ka hadisa wala no ye lakhdarti ba fwanye ko ni salamatu rasulillah dungo ko daba mise munu bi salamatu toro no fenda mana ka shima ina fo sawal mabuneni kwa fali daga le do iye nga o fali baray ko tijate jidi baray na madama teme na makunda la jenya nga na dama teme na abi seli tien na kechugo fana chejuguyara abi seli tige na kechugo chejuguyara o ye ni imunumuno na fi aywa isendo no shina aywa koroma ako chugo kele do ni mamin zikara alkar sasuma ya sunna ya an alsalama ka safa jigine kofe ni mamin nga tabule bato ye shudu kutlama fe ibi ka shudu kutlama bato beke akurana kala a wurdiw a nafla selu a kitabu aywa dina wala da kalam iba bele jele ke ka bani tlala ibi shafini wutri jogo sabake ki ka bato dace alka sasuma ka sunna yo de ayra mba ketende kwanga hagli sabakoroto la sunna gelando o seli to la salama fe ni salama mi zika sigara ni ko ne be jole ko minani zen ni shafi jogo flana de wa walman ni wutri jogo labande kibi ka bara jodanga ni yaka iba ka shafi flana yi ibo tahya kala ko salamu bla kana ni wutri kele ko tahya kala ko salamu bla ka soroka aywa baada sujudu ke akwanga do shafi ni wutri fana seli to la baro konedo kuma konedo o flani nyonje ni salamu jogo flani salamu bla la yurani mina ebe wuli ki jo ka wutri Allahu akbar fo mama ngake uni nyonje da ko ni yey tugu ka puma uni nyonje ati bashi se aywa ika selima o to ko kele do ko al-salama ni iduna almami fa seli kono ni ye jogo kele dakene sorafe ni nyine almami soro o seli kono o nyine ibi sezoro ibi tasorola ngani ye aywa misor almami fa nati jogo kele mbo komi tendir ko kele nywana wala metar almami sigile soro baka tahiyya kala Allahu akbar fo ki sigi sharia shido ba ketede nganga jamana labana femuno be kanga misiru kono anya fa al-salamu ye aywa al-salamu sharia ta fo shido ana barsa bu baraw jome convient de ka minga no ma mbakete on sharia ta kelenyi ibi al-salamu ya binna aywa sella ba soro almami sigime abi joki munyu fono fo almami kono na soro ni atlale abi ka sel sindi ayre sharia shino bata kete alna soro ni almami tlale ijija sharia shino baba ke chugumne ka ke o chugoka imana baraji ima alamani garsiga baraji fitini mina ibo soro ala sharia shino babi dungana teliyala jama sel kanufe ki se teliya ka du ka place nyini yorani mina ka fo Allahu akbar o yorabe ki siki almambe ka tahya kalami nga ko damina na almami ya salamu bla bi soro ka wuli bi ka seli jo Allahu akbar inga ki ka seli toke ka chenye nga blay ko ngol la ki ma foy soro almami fe ala ka kali nyimande amma ni kiti nunu ni anya fo la darti ka ma foto la
ka hadisa ke ka kokoro madondo ka khulasa sigi ka kelengele tomodo ka faranyonga jangwa ka dokngolo law yanga hamiye kada munga mo mago bala bi kosabe insha Allah ta'ala lakhdar tigibina aywa atofa aywa kandeke yan ka ta sai kitabu datugulima afam tuko nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala fa alako di anambal arsama bala jalema alako kaka alaya kama alako ka alkaba sallallahu alaihi wasallam abuna baraka kama barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'u al alim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما